Yeah, about make a sama minute 9. Me cry atomiyem. Because kwa papa no fa so kasa no. In fact, me tie ni audio na I was secret gumi. Me was a man no ahobrase bi wonimu. Ba sa ahobrase no. E se timi pii. Ne bedi na pii. Wo ne kasa mu nyina no. Te se onyo bi ope ba me he ne sa no onyo bi ope na se ni bebre akoso party ni mu a omu ni ano. No. Ekufa do aye ne T3T. Okay. Short man devil. Okasa final. Ne boye bia no untimi unye enye no man panyi. Adu so a wa be yo de. Eti ne bebre atochima no ne fie Ekufa do. Yera kene Japan. Party no efa kene di emba. NPP party no. Any penyifo no mo wom. Any gulus no mo wo no. Omo fa kene Japan emma da. Party no di ba o me beba. Afunum too much chasuni yatna CD na ensamu a na yede ebremu. Thank you to MPP for asase a wo mu kwei na ke kamia ese wo mu sesaniema na wo mu akorrect niema bebre sabe ya next 4 years about one betimi akọ edi ama wo mu na so bra wo mu konsem bi e mu keka ensem bi Philippe bienum e bagana fochire mu a yara Dr. Mahamudu Mawumia ensem wo kanedie direct response e de ma honorable Ken Akompreko e Japan ansem we na ba betodwa Ghana for binum e kire wo ma bi ne se no kore ensem a yara Dr. Mawumia e kanedie oni a wode no e honorable Ken Akompreko e Japan ansem we ababa betodwa ena mensa ka odi for 99 e wa aka me ho nia fa ye nkomo no ehise so Ohima na what is saying na me ado na so e na Yesu ase odi for e ka me say e thank you to ya e koso na we kasa wie na we so abekasa no e ka me say Ghana fo mu ne say ensam a yewra Dr. Bawumia kan ye no e direct response to ensam a yewra Kennedy Akompreko Japan e kan ye san sem we ya ati se e wo social media ne so no say na obekan amenda wase na menchia etiefo na me fa nchia kese mai otumfo asatemara na say asatemai I invite yenu ani momo north slima to kwesi wo hoyi na me say menhia e solve sa issue no eti aso di for the me pa bokase e tayero achi so na be ya asundwe be de be fie eti no erade kan bibia ho me mra masem so menu aba aya na me ye program obebeka se me NDC ni but enya sanity here me ye Ghana ni na me kasate se Ghana ni okay thank you to na mo kono ni America ni se efa so bi eni so baby efa so wo so no ngichire mo abi okay na eseka yera makokui the committee na mo ko hwehwe kwa efa so election no report amode betu dwa no o ma fa report bi amba wo ba epanyifo na akọ secret room akoti nsem no na epanyifo no ko secret room ko ti nsem no wie no omo agya tu se information na fi omo a eti ka ni aka mememe ni se ka epanyifo no be ye that time na ni menim na se one by press conference say come invite journalists na mokoe no yo beka se bi o election di eyen na eye eti Ghana di she bia fa ye bonu ye de echeyen na yi nipa e fon so kakra bi na bae ya tutu ne mayi e na ba ne sa eti we dey second chance na second chance no ye ba ye be make sure say we tutu ne mayi nipa na ye boni nipa so na sele boniface sinyakopo de chawo de ada na wo de ne de wo nua foma wo fanche no sister na make say ultima se de thank you in the sana se ke kono sa de a se epanyifo no tom na dukumase a asanteman ate dada because obey breaking news obusu be breaking news and na wiem that before epanyifo be do asanteman mo no na asantefo hu se
ipanyifo na no mo ho eti ye fa odo ene biako ye de ekohia omo omodu sunyane the same thing omoko west omoko north because the state we say unity na omo pe no ombesa nya don bio na menua ba asem we no hwa the time yewura Dr. Bawumia ekasai no yewura Bawumia ekire nema omulusu leshi no eye ahomaso bi are say na last 2 weeks mebeka wa say arrogant ewo mumu eyo mo say stay no nyomo ye no except that say mo yes ah mo say use the word arrogant I use word bi and ko say me use ma omo you see omo gina me masama make the word arrogant no eno so no mo gina e dey come asem na ne pese omo ti ase say yewra Bawumia you see ono no ye the leader out the party no call opposition see meboa enye kufado kufado we we ni tem ko but yewra Bawumia na mu yi ni say oba gina ma party no eto ono no lusu election no ono the party ne de opposition it is say mu nyina moko take it on na mutum nan a ne Bawumia be ka no na e final e say Bawumia e ba bote be ka say ne lusu election no ye kase bi a enye and ni me bi ye so a enye 3 days before election ya to patrumu ya say aso da mu so mo say wie sika mo diko wure mu etuti mi say omo aka say trase mu say sane mo kitikiti ga aga na fo ka na o mantie no ennam sane ma wesu na ma ko ni ye de e bai eti ka ye ba o me make sa topic we wie no ade mu nya ne say nkabom ene chopa eti ko bia ka so ko jimak bia no ade so timi ye ne say e so de kai de e pachew but me bo minua abronye o yusu word bi na word o yusu ima ona boka na Japan no na enya word e se ka word o yusu ma kana Japan because for the Japan straight forward Kennedy or the Kennedy but as ya mo dintino ye de one Kennedy straight and I about me so can send me before be wie na asem no o yusu word bi sa word so na ekoma Kennedy because ye correlation ye kasa ye kan ekire ye nuano mo yes that someone now honorable okay kasa dey obi corrupt me to me nya campaign maw sane ma we eka hobi okay odika eti ni nyira echi no ni nyira ye den chopa na abronya de a oye wo hono mo no a Kennedy yi na no 100% sena gana fo na ye nim say abronya kura no ukosiri ska gana fo na ye nim say abronya kura no ye toka achew enso omu kasa te say Ghana yo mu dia abronya we okasa say Ghana ye ne dia Chanya what you mind te say Ghana ye ne dia kai isu word bi o say omo mu stampo omo podie omo timi kasa sa na say MPP panyifo ni ho a ka wu abronya ne utumi mu na ka mo ba platform na utumi yusu e chama utumi TV platform yusu no arrogant no ho na fi so what dey na wo mo the campaign the mad Dr. Mahmoud MC arrogant ni na fi ho against ya omo kasa nye o platform so ade so mutimi ye ma Dr. Bawumia no o ma nye omo takitaki ikrofobia omo fi MPP aba NDC example like your papa osu bempa ahusie bebrebe ni dia no wo boy papa nyina no wo ma anya sede no ene no mo ye utumi TV antimi anya papa bia moa adapatwa ni nyema faso bi ni so no mo ye ma memo example 2016 Sheyera Ken Japan ordinary 2 platform no e de si ho say is some of car for yera jomama ho no ebi enukre ebi nya nukre ba won say Ken meki o meki ni comment na meki ye kikan sama ma e go for the ba power what you say Ken was said that time not only that time saw but so attack or no attack but mo de ni de after the die ne me faso ne so
we a before mama vice or before we call him before utunu campaign about me say yemano and then be now obubi sister you about make a sama minute 9 me kra atomiyem because kwa papa no fa so kasa no in fact me tie ni audio na I was secret gumi me was a man no ahombrase bi wonimu basa ahombrase no e se timi pii ne be na pii wo ne kasa mu nyina no te se onyo bi ope ba me ne sa no onyo pepe na se ni mo bebre akoso party ni mu a omu ni ano no ekufa do wa ne hu titriti okay short man devil okasa final ne be bia no untimi unye enye no ma panyi adu so a wa be yewo de etini be bebre atochima no ne fie lo kufa do wodi for o kasa no na wo kire say thank you to na wo mo kono wo nhede hu mfaso bi e wo so oh yes na wodi for se be de pa bible mu kura mpa ebra yesu wo sa akotafo ya wie ye bi ba ebi ko ye bi amai wo se mesa edu ya de na ye de na ba ko pe na ba nkoro ne we na chese wono kura no waji asidadi enti se bibi se yakoso na mpp for ya o madune se eni ebe bi ko so entwa yie enti ye mfa kwanya we so ne ye nase na se wo ka se o nhede hu mfaso bi e wo so a na wo nyina so ne se o kwada ho ase wo na kwada na sese eni se no de aba no nkie pese winning beba ba se winning na ntimi ama na akoye sede na omo pe no na so eden ya ebi pie koto aba no enti na se ede hu bia de ana me kiro se so beda ase a so na ma frɛ journalist for some trans no who the chopper e de kai den aba chopper ne be wi a na mo to say ko da ase no no mo to sa na mo no ba mo chopper na de ka ma na si e ko da ase it has done mo no come for some de da ase na ye ni kwaso no because that is say ya ma kasa wo kasa no ye si be pa chew na da ase no wo so wo kire come for some no suye obusu be di maika ono so kire o de be me mo bi enye ho djuma na mo yewu yesi ye ko da ase Ghana for ye se mo ye mo de kan ye but mo ko platform so no yesre Ghana for mo fa e mo ne cheyen na esi ni nyina achen afiyen ya tutu ni meyi ana ba ne sa ye be se musmans second chance eno yasida eno so no ko sa de ye campaign na no eno so no na se o sa de bi kwa no ba se ya ko jina se be ma ba ha na ni ete mi ba ha no no enye wo djuma na meye na me atake wo so ni misasema me kemi de wo ebe na wo so fufa bufo na be yi ma no tena se kabo na mo pra no ni ho na chese se de wo kan no de se watimi ni waka mi ni be stop de free party ne efi sa gurus boys na mo mu no guru boys ne ne chama hu tumi na bro nye ne ababa bapono mu sa guru boys na mo mu refi omo na omu enso no se ye yi wo mu film nso ase omu kasa nye tie mi ye ba omia ye ba ken after election ni nyina chi na mo ko na kukuo ba ma ken no na ken ni ba omia kasa ken ni ba omia ba okomo omu wie no ba omia ni team etuka anado 10 ekwo ken fie ekwo ye meeting at 3 o'clock o mining punto because I'm saying na ba omia here running mate tina ko no se ka obetwe ken e da ye running mate ana ken dey say no dey running mate dey mo fa tun chen na se ma jira platform say campaign pa dia o se na ken Japan meki committee bi say wa political bi say kan na ko yin o mo ne platform so be campaign ma MPP pa ko fo bi say awa ku si chama wotu ni mu no on person obe dan ho a obe hu wom o ka sa story ni dey thank you eti na po be ba be advice nyina no Kennedy and a pointy napo se Kennedy okasa na ka ba o me anti aka e de no poti napo a menhia fo so ahunfunu bi do omoma no atotumu a edi napo be ye running mate na so nya napo kro ya na Ghana fo bi no so ka ne se napo nyi wo bi esase ye fa ne running mate arrogant
ahomaso onim kasa se ba wo me kasa boko na obobadom na no a na papa be di atem abefiti wo mo it is our god no mo ka ho asara ahomaso no mo ka no eyo mo a aso obi a ohun skada be muska we yendu ni fu na ho asam na okay ho asam enyo mo a ehefo enye party na bo mo na po untumi ni mu party abonye party na ma munye ska chama untumi no ni sika o ala cash ena de ni ba party nu untumi alan ena de ni ba party nu alan so ni sa e kire asate for say boy we bibitimi mu muntuma no na obeboa asate man ene wada no ho edidi ala cash atem eti wiase no ne ma kene japo bu fui no agba bi di say e wiase no won so bi yo papa na say ifom so kwa ba de pakon hu kwa na wo kai papa na why no oye ma wono papa ne do so e say we jama ne say eno so poro ba ko kwapo so to so iso say me for that we come say je kwa na my papa okay say bibisi na me to isu we de bi kwa na say bi ya wo kwa wo tete yes oh we dem isu de nya kwa na men kasa ntia me e say so kai sa papa ba ko na ma ye wo no sure e say o kai no ba wo de papa me ye mo nyina wo de atu nchen na wo a wo ye me small boy no wo be come nim wona be che me ne ye abonye wo yiri amienu wa wo kwa po na wo be ga no wa wo ye be ga wo ye sesrefo bugos e ke japo ne kai se ye nim se abonye o sister se ye nim se atoka amano a so odinika to chacha ese ka no kwa ato amano sister eti fo mo hwe me we de yeba ba omia kasa da very day no manage na me say Ewade to me na Ewade share Ewade pa body man say e den a sinyameti ase ya bibi betimi si what ma say aha obetbe ma penyi da chimbi no ya na nsen ya dia na say da na say Joma ama na it is da chimbi no na say da chi say yenye to abaye say da chi yenye to abaye say me nya nso ye say 4 years di enu say na da chi okay next year kwa da chi o ka say ye beto about this year I say na afi we okay but da chi asem ebia na make da 4 years ye ka kwa bia na say bi oni wi ase bi mo beda na we te da chi eti ye say Ewade pa body man say Ewade man ahomden na akomapa na ode ba ene eyawo na wati woni mu na eyawo na okomu hu se ya yoma ne bone na ye pawma ne chewo no Ewade be gine no soso o da peja party ni bio na omo ni da ho se omo party no na youth na omo wo mu na se mete no wo mu na se da cho mu ni ho omo na obaye panyifo no omo ayi ho se omo pe adesua no ye pam omo fi party no ye pam nyine fi party no hwe NDC fo e mate no omo pa adesua today bia NDC fo pi ba o se ahode wo punch wo Odifo yam fani say to yourself for abrebia na ya no mining page ane nkanko na ya yehye na eba ne say safo mienu we yi a wo mu aba begina okun na no obia ye obi obetimi aye adwuma no Yeraba omia ewo ne intellectual so betumi de adi o mampani Yera Kennedy akompre ko so wo saa niema na ebi otimi de ye mampani e ma ne yeye na say we interviews ahodo a wo ye nyina ka me say wo meki wo gina ye bi dada afa na me ne wo hia gina ye a wo meki ye no e de na ma wo si say gina ye na say saa asem wo Yeraba omia ka ya ato akoma so no e na sesa wadwe sese me ba me kasema EPP ana o de bi enye saa da bi say me ye ganani Yeraba omia o ye ganani na sabio se ganani eka sema ebeboa oman no ana se obi hu ne fun so no kasa e se obona ba so se ne oka no aka ne yi wuti die thank you na omutu no amo ba no den ha
MPP party no e di Bawumia na beba e di enti na ususu se omode wono na eba se me odifo okay na ne no me yewu ne se nyame na e ka kire wo me nyame ka kire me 2021 ton asana Bawumia ko eba what you say na ye ko for na so modin ene omo panyifo na maso modin because of 99 din wo fom mpaso fom wodin because the process to them no me ma Bawumia se ono na be unity go no be dem say la catch na eba me ma ka se Bawumia be unity me ka se Bawumia ba so obefa opoko nyina ase running mate sofo the year 2022 and me make this up prophecy no ni nyina be mu trudo but aka ni aka anamono ometu papa won sa bibia na wo kan say me bo okay eti ni ameche nyare say yewa kene Japan party no efa Kennedy emba MPP party no any panyifo no mo wom any gulus no mo wo no omo fa Kennedy Japan emba da party no di Bawumia de beba eti Kennedy de party no wo mu no won be kana hye saa won be kana hye because omo be kwa bota ka che omo delegate for no say yentu abama Kennedy Japan no omo ka se Bawumia na me ka se be kiro Kennedy Japan Ghana ochemu half Ghana half and I request Kennedy Japan tell you your my Ghana half and I request Kennedy Japan and your MPP party and I request no sister and your MPP party and I request no Ghana your mind you tell me you know half and here Kennedy Japan and there's one man asem me kese there be MPP delegate and a beto aba no mayi leader enti mo de ne ba na ye Ghana fo na ye pe no ya nto a se bi esi hwa ena me cho say MPP panyifo no omo mfa Kennedy Japan emre oman no omo di Bawumia ne beba omo mo choice ena mo de beba choice no ena oman so choice no eni omo se ye choice ni Bawumia mu say wo di Bawumia ba ebe yi what is here eti delegate na mo to aba no sa gulus no bugo na omo ye sa DCE regional chairman one and party chairman omo baka cha omo delegate for no say mukutuma Bawumia ono na yayi yamakati na to awi oh eti say delegate for go to aba no mo ko Bawumia na tena me wa no eti ka ade ahia me ne say ka last year na election me course no na ka se ka yewa Kennedy Japan na se ka o ja party to na ka o tin no so na la ka tin ho no na party a wa bra ho saa na fe wo ba bi ja to wo saa de se wa bra wo ade a pe se o ye no so ye ma o nye nti anu nti na ama nkugu akase ebe yo ti kugu na ba ni nyina echi no so no ye fo wo so ye fe fo wo ma se si ye wo di alaka se Bawumia chi kwa nyina no Bawumia na eda aso nye wo tani ebi fe bi kan ebi be ka okra na ohime me say MPP party no omo fa Kennedy e ma da cause omo delegate na beto aba no ipenifo na this is ambaka che delegate for say mutuma Bawumia ono na ya ton na awie na say me wo we say ba le say ye nyina ye wo party mu na oni a wo bre na se wo bi ba ye kura party card kura woni bi sade ensem no e ko social media no oba mu nche wo ye se nche oni we na se ni nyina mu no delegate na mo ka se ye de wo no na e ba na no mo bua oman na na se mo ha oman say the only thing is say enye ne wo pe na party panyifo ne pe enye ne wo pe na delegate fo ne pe delegate for no do bibi say na omukoko aso what does here one beji wa ha delegate for no do bibi say na no musika e de aba edenya esi wo ka na obi so ka no na omutie sister eti so oman Ghana omutie oman Ghana ye yesu fredi a ene ka ne oman ne pe no ene se ka no no ma ye de so modi ba but omo fa saade no emre oman no last year
Honorable Kene Japan. Second Otini party a Alakas ba bedwene Kene Japan. The better abane wi no 56 na Yera Mahama nyae no. Ka Yera Mahama wanya bro so aye 51.70 on tra 52. Eti ka Sierra Kene Japan and the better to second. Ka let she twemi ya. Ko bo say Yera Kene Japan ba benya be 31-32%. Ba o mebenya 30-29%. Eti Yera Kene Japan be say David se mathematics me wako na mathematics sa percentage we dia maton me ho awie Yera Mahama anya 4 years na otwa wie a ekwenda ho me ken me fem akọ cool job papa sound say mo ya na e ka ne sa we na alan free mu e beto they say wo se na wo ade wo hunemu no nya sa na me hu no e di hu ma asem na wo yes asem no so ye me hwe hunemu asem ba me hwe hu pa na hu odin wo e wo hu me hwe ni pa na hu odin ahode ekita wo e wo sunsumu grande na me medika na nya hunemu se hunemu dia maka se hunemu dia ene forget it alakash na hu odin e wo hu no e wo fom ba o me je baton no eti Kennedy hu say ala ahu odin wo fom e no dimre ka bai ba na Kennedy overtake no di bai no akoye 2012 Yera Mahama atame se film no say chance bi de beto no ebi ni Japan de no yakopon shire bebi ya only 499 for number 2 join na yen sorry de de ya meshira mo yakopon ka mo na se na Yera ba omia any party panyifo kasa no ye nyina no ye di odo ebeto machi na o masem na ba so ato asom yasom chopa na yasom na ye de yesu no o man Ghana ye ba go hu abrowa ni go hu abrowa wi a na abrowa be ka kire yen no e do 4 years come election na ya me be chene to me for me phone number na frame 0550501086 0550501086 na eti su bia fra odifo 99 yale bebe to ko ya fa wo frame wo krata sem bibia fra odifo 99 e wede bena me so e de ajo ben me say yeti asidi Kristo bekasa me da wase amen Kristo nso de wakasa de da adofo no ma ha na brema akwa ye de yenkomo nyina esi ye ne nsam a eba no na ekamia ye se obi a kire na dwene e de fa ho me saka odi for 90 na ye di nkomo awi akonya ne wo ho se obetimi a kire wa dwene e wo comment section na se na Facebook subscribe ya like ya share video e di ama me no abodo so se be upload bia to ma wodi ni kan ya obetimi enya bia share e dwaso hema na me just so da se le ye be se share